Mayam khurumjari impact news ki manhuna da mayam taram noksari Manipur da ngarang nahan se BJP gi North East coordinator amadi BJP National Secretary Organization Samit Patra amadi Bel Santos laame sarkar anauba sembagi matang yauna maduba yengsin khongchit oina maraksida makoina koi Manipur gi tangtu laita da fiba masida IDP sing unaba aduga tongan by stakeholders sing unabagi wafam su thamame do mokoina hairambada Manipur da kogi separate administration natraga Indian territory form tawbagi wakal si makoini yaramde loina Minister of Home Affairs na mamangda phongdokhibagi matungina di hariba wafam sing si Manipur dagi tokhaiba administration natraga Union territory any form of any kind of separate madi wafam si Pande term wafam ahumda haiba lay Tripura amsung Manipur si princely state oina man India da Indian dominion da merge tokibna markanda madugi legal implication laigani haiba wafam laigre aduga community based state chamba in territory chamba si India gi oina sanade haiba post laire loyana greater Mizoram gi dream thadok piu haibuduni adana maruina masida laibasi hariba kuki jo community singna among the toramba demand sing keno UFF amati kuki jo community leaders organization mayam torisi hariba separate administration any type of separate administration in territory boiro natraga tongan ba administration duri makoina pamse dubu maduki dream du mati yade haibu lairabanina among the su masigi matang sida kayara khanna kuki jo community na su makoi policy mayam semdana lai 15 October da Mizo Integration Council semba loinana Mizo National From Integration Movement MNFIM semba sina Greater Mizoram yauna akoi Manipur Mizoram aduga Tripura Assam even Bangladesh and Myanmar leba haiba community sing punsalakanda madugi Mizo lane amagi dream ki lane amagi dream ama tawi wafam sele to ganang si Bel Santos amasung Sabe Petrana Sursanpur da unarubasi MLA ahum ni MLA ahum si kogi gorsalung sanati Paulilan hoki amdila jamang hoki unara me loina kuki so council mi taret zomi council mi ahum unara me hari basing si lakra matung sida marak sida muksu kogi Manipur gi community hai tare madu no communal line natte thamjari base maitai pangal community gi mi singna rally bike thauraga mova kep yengo cha halak patachu kuki community ni yam sopa mob ama thopa mob just mob culture hype tare kana sena thopa duna maro werkanda madu nungai tabasu kya community mata so fill to holle madu communal line do ina pusandraga su hariba separate administration gumba natraga gumba oithoi de manglan amagi manglan du kairak pa matamda tongan ba mioi sing tongan stakeholders sing tongan community sing da hekta asawbudu phongdokpagumba oina ubasala saba phongdokpam oina thambasala dana maruina Manipur gi sigumba lusalakla tanja sida sigumba kukijo community na mangjaramba manglan sima kai khiba matam sida mathang da kari oirakatagi haiba wafam sini no separate administration what next topics da kana the impact news se de lengsin biri se hek tang lisin biri sa Rinku Khumukcham editor Imphal Times ne ham da wazari ku patram noksari with may I the lengsin biri ba Shanta Nahakpam General Secretary United Committee Manipuri Shanta Taram Noksari loina matai thang lisin broza Amin Moijingmayum Working President MMWO Manipur Meiti Pangal Welfare Organization ni Amin Taram Noksari ai ham si Shanta ta thamjage maroina sigi khanni na basi ham ba haptadi fa sapta koi khanani se kuki jo community na karamba staff sing makhata ba yamna ka hen ba natraga su makoina karamba history semdok popu oiro nata tongan madugi dream du kai ngasi makai targa su matungda amuk oirakna ba yabagi policy makoi soidana semam ba yaina hai khal aduna break mamang siti daida khoi kuki jo community na khalanga da wakholan sing de khoi phoning je do break matungda atopa others community na scholars sing na kari free blogo da haibu thamjani aha mada thamjani se hojiki wakhalon do kai khraba kai bu kumani adu makoina rally gumba natraga tongan ba wafam sing moina pukhale anungoi kapamudi kapaktri thamjari duni ukhulda baigli chasaruba naha singda tamthina phubirabogi thotok thoi aduna wakhal du nungai trabnina pangdai tane film du lakadori bra kamai to budono wafam sida makoigi community sina kai yafum phondu fingi santa hojiki ayo ai gi personal opinion ne ko
CSO की वाना तना आई पर्सनल ओपिनियन दा मसाइए कुकी सिंसे कुकी हैव दी इंडिजिनस ट्राइब है तारे को मोई दसु मसाइए इंडिजिनस की इश्यूज है हैव दी सिटीजन असेंग मगा सिटीजन डुप्लीकेट है तारे ने को इन्फिल्ट्रेट तो ग्रुप है तारे मखोई मरकतसु है तारे को अदुगे अवाब से सही अनी से मोई फजन थेंगनरमने खले नहांगै का खर खेनरमने होजिति को ममदी मंगलान अमा सागतपदा मतम खर चंगी मंगलान जे सागनबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तारे को कोई ऑल ओवर कनोसिदा सिगी साउथ ईस्ट एशिया की जोन जिदा मसाई ख्वाइदगी नुंगाइबा कॉन्स्टिट्यूशन ना सपोर्ट तौबा अदुगुंबा लम लैबा हाई तारगदी इंडिया सिनेबा इंडिया नतबा तोपा कंट्री लेते को बांग्लादेश तसु मोइना पामीबा पोतु डिमांड तौबा यारोय माइनॉरिटी की अदुगी अदाई इशू द तौबा यारोय म्यांमार द हुजि अदुम फिबम येंगे खंगी सिनी म्यांमार की लॉ से हम डार्कोनियन ओइबा लॉ नि मोइ दि मिलिटरी युनता दोना पाम मोंग चले अदगी हुजि मथक लोम ना हाइबा चाइना रोम द मोइ केमता केनो लेते भूटान साइड इन्फ्लुएंस केम लेते अदुना हुजि लेमहौरि से केनो हाइगांदा यामना अइगोंदा मु कम्युनल ओइ गाइन हाइगिद्रा को क्रिस्टियनिटी सिदा बेस तौरकांदा इंटरनेशनल एरेनादा को यामना फेक ओइबा सिचुएशन नमा सागलाकांदा लीडर खरना सिना बेस्ट सिचुएशन नि सिना बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नि अदुगा मणिपुर सिना अखोइगी बेस्ट लैंडिंग साइट ने हमसे सिगी मंगलान से लैंडिंग साइट पर डंपिंग साइट पर आइरो लैंडिंग साइट हाइजने डंपिंग मक्ते हाइबा नुआइत्रे मरमदि कइनो गांदा चंगागा लेरकपनिना को चंगा लेरकपनि अदु मक्ते हाइबा नुआइत्रे तौदबो नसाइगी लैंडिंग साइट ने हाइबसे फावलंबा अदुगुंबा मणिपुर कुइना लेमिनाराबा 1700 स्वाइदगी लागा लेरकपा अदुगुंबा कम्युनिटी सिंग कुइना लेमिनाराबा चाहि चामयना होइगा तोना तिनदना लेमिनाराबा कम्युनिटी सिंग दुदा अदुगुंबा वाखलोन अमा हाइ तारे को होइ मिजो सिंगिसु तोंगानबा स्टेट अम लई नागा सिंगिसु तोंगानबा नागालैंड अम लई अरुणाचली म्यामगी जगह तोंगान लई होइगिसु जोमी को जोंगम की ओइबा कांसेप्ट से सागलकांदा अदुगा अखोइना मिजोराम ने खरा सपोर्ट तौरकद्रा अदगी म्यांमार रोमदगी सपोर्ट खरा लाकद्रा अदुगा बॉर्डर सु खरा होबा चतोसिन तौबसु नुआइबा अदुगा चिटागोंग हिल्स की सपोर्ट खरा लाकद्रा प्लस अदुगा इंडिया की स्ट्रेटजी दा साइगी एनएसएनआईएम का मैतै की लालौबसिंग सिगा नमधनबो होनबदा मखोइबु मर्सनरीज ओइना सिनरमसे सिगी तंजा से मोइदा फ्रूटफुल ओइरक्ते हाबजे आई वाखन मोइदा फावरंगनि लौवे फिल तौरंगनि मरमदि कइनो हाइगांदा ngसाइगी ngasi ngarang moina ministry of home ga moiga wari sanaba matamda sanadingaida facebook da some kayane social media se moina yamna influence oina lawraga si nei ko social media si manungda makoina akoigi se November की डेट सिबो मनुंग द लान तौनब रेडी लेरो गाइना तौबा देन फियर साइकोसिस अमा क्रिएट तौनब कोइ खुलाई पाइबो मयाम अमा लेम खोंगदा अदगी तोंगान तोंगान जगह दा को महम तोंगान एक्टिव ओइरि हाइबो उत्पा सी फैक्टर मयाम जे मोइ कानरक्ट्रे बो होजिको कइनो दि कानरक्ट्रे हाइबदि कानरक्ट्रे हाइबे अथादि ngसाइगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना याम क्लियर कट्टा मोइना अंडरस्टैंड तौरमदबा जगह खरा अखोइनासु अखोइ मैतै अदगी मणिपुर द लेबा इचिनाव मयाम मरुइना मैतै दम सेंटिमेंटल ओइजबा जगह हाइ तारे को मणिपुर मर्जर की पोचे साइगी प्रिंसली स्टेट अमा ओइरमगा मदुदगी इंडिया दा मर्ज तौगिबनि हावे पोचे हंदकी अमित शाह मदि होम मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट दुना त्रिपुरा गा मणिपुर गा दिदि मोइना येंगे मियेंग से टॉप मियेंग अमा बीजेपी की लीडरशिप सिंगना येंगे हाइबे सिमा याम क्लियर कट्टा स्टेटमेंट लेरबनिना को मोइदा मंगलान दि खरदि कायरंगनि अदुबो मोइ टोक्ति टोए हाइबे आइगी वाखन ने को यस टोए हाइबे अथदि मरमदि कइनो हाइगांदा सोय जगह दा येंगाकांदा ट्राइबल यूनिफिकेशन से अखोइगी एंटी वैली अदुम ओय हाइ तारे ट्राइबल यूनिफिकेशन से को एंटी वैली ओइबसि मोइगी स्टेटमेंट दा एंटी मैतै ओइबवानी अदुबु ngसाइगी थोलेइबा डेवलपमेंट की करागी जगह दु येंगतादि मणिपुर असेंबली मथकता थोप स्टेटमेंट ने लौवे बाइने को अदु मणिपुर असेंबली की मथकता थोप ओइतादि मोइगी लीडर दुसु मणिपुर असेंबली दा पम्मिबनिना फंड एलोकेशन मोइने तौबनी अदगी एवरीथिंग स्टेट की डेवलपमेंट प्रोग्राम मैम जे असेंबली थ्रू द लोइ तौबनी को अदुई मथकता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमसु लेरि को अदु मोइ स्टेटमेंट थोले मैम जे मोइगी यूनिफाई ओइबा साइगी 35 एमएलए लेगदमने अदु लेगदमने मैतै ngasi लेगदमने गाइन तौरइ जे लास्ट कॉल अमने ने लौवे बसि जे को हाइनिंग इदि कइनो हाइगांदा कुकीजो कांगबुगी ओइना येंगबा मतमदा आई वाखंदा साइगी इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट खरा लेरमगरा एंखले इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट लेरमगरा हाइबदि होजिक जे थौरी चिंगबा मसोइ लेरमगनी थौरी से काइदे चिंगनै नो हाइगांदा
तसेंग मणिपुर लेमिनरक्पा मणिपुर की चारोन सुरोन तिनमिनग्रब अदुगुम्बा ट्राइबल सिंगदुगा चुजामपुर कांगपोपी ताबा ट्राइबल सिंगसिगा इन्फिल्ट्रेट तौर लाप ट्राइबल सिंगसिगे आइडियोलॉजी से अनीसिगी खेनब अमदि लामगनेबको मरमदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम से अखोई कयाम सांगना पुदोइनो अदुगा कदाई भाव पुनी अखोई हुजिक टेरिटोरियल काउंसिल दा कॉम्प्रोमाइज तौरसिरा नत्रगा कदाइदा कॉम्प्रोमाइज तौरगसिगे गायना खनब जगह अमा रूम अमा सोय लैनीबा अदु लैततागदि एजिटेशन से मखा पुथनबा हिदाक तो लैत्रेबा मरमदि हानदि मसाई एजिटेशन से नोमै कापगा ओइगरा अमगा ओइगरा हानबदा मैथैना एटेक तौब होरकने हाइबगे अमा लैरे अदु एनआईए ना इंक्वायरी कन तौरी सुप्रीम कोर्ट ना मसाई कमिटी दुगी रिपोर्ट बो कौरे को अदगी एनआईए ना सिगी की ओइबा मी मैम अम फारगा लैरे अदगी कुई कुइदना आई वखंदा 2002 अदाइदा मसाई बाबरी मस्जिद की सिगी इरांग थोलकपसे 2017 मौ मतम चंगेबा तामोरिन को केनो तौबा चै ट्रांगा चंगेबा कोर्टना मधुगी जस्टिस पोरकना होनाबदा यूपी की कोर्टना हाई कोर्ट सिंगना मधुदा पीगिबा डेथ सेंटेंसिंग दो 2017 दा पीगिबनेबा मधुदा चेनबा मीजिंग दो अदुना खोइदि चै अनि फादा गारी खोइ येंनियाय जगह याम लैरि जस्टिस फंगबे जगह याम लैरि अदुना मोइ मरता कॉन्फ्लिक्ट से याम चाउना लेरमनी आइन थमनिगे जे दुगा मखा ताबा हाउ टू रिकॉन्साइल नतबा अतोप ऑप्शन लैरोय अदुमाय लैरोय ड्राइन खल्लेको अदुमाय थमजगे हम एंटी वैली की वाखलोन सिखरा अदुम पोंगदरा हाइबदि दुगा कंप्रोमाइज एरिया सि मोइ थिबम सोइदन थिरंगनि लेपदि लेरम मोइ लेप मोइ मरमदि केनो तंग सागी थौरी सिंगना बिन हाइद मनुंगदा अखोई हाना इंडिजिनस ओइना लैजरकपा आदि मै तोना तिनर लैरकपा मयाम सिगा दुगा इन्फिल्ट्रेट तोरकपा मयाम सिगसु अदाइदा तंग मोट मानदबा पिनियन खेनरकपा मयाम लैबनिना मदुदा कंप्रोमाइज तौननबा अतगा अतोपा हाइबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का याननबा मखोई ओइबा पांदमदो फंगना कंप्रोमाइज एरिया सिंग थीबा लेपमोय हाइबसि थम्बिरी आई ओजा कनोदा ओजा आमिनदा थमजनिगे कई वाफम फुंदोपिनिगे मरोइना होजिकी मीसी निंग बकायरगदी तौनिंग तौनिंग तौरपसे तुम थोक्तबदि नते नॉट कम्युनल बेस कम्युनल एंटी वैली की पोर अमा लापसिदा वैली की मीनी का हाइबद हेता वाखल जी अदमाइना हेता पोकप साला स्पेशली ngarang nahan thokibदसु अखोई नुंगाइते अदुगा अमरोमदा हारिबा कम्युनिटी सिना कुकीचो कम्युनिटी ना मोइना मोइगी ओइबा फिरेप तु नत्रगा मोइबा स्ट्रेटजी तु हेना अदुम चंगछिलंगनि हाइबसिटी थाजब लै कमाइ थमिनि होय मसे मांग साइबिखरे हानु मकदाई पुंग पुइकाय खुनु गोचरे कोइ मांगसु हाइबिखरे यामना मैक चु मफम थम्बिखरे तसेंग नमक हाइरोगदि मखोइगी स्ट्रेटजी होंगनि हाइबगी सबसाबा थाजबा आइगी थमोइद लेजद्री हुजुक फावबदा मखोइगी स्ट्रेटजी जे होंगनि हाइबगी थाजबा लेते मरमदि तौरिबा थबुकसिन ताकने अमुरोमदा अनि थोकना मु येंबि याय हाइबदि मखोइगी ड्रीम सि कायरपुना मरम ओइरगा औ वाइ भाइ तारे कोइ खोइ मोहम चैन थिलुरगा हेक्ता मारा पाइथोरगा कक चिकपा लेदना अदुमाइना ओइरपसु हाय अदुबु अमुरोमदि येंगोरगदि जस्ट अखोइसि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सेपरेट नत्रगे यूनियन टेरिटरी पीद्रगसु नखोइद लाउथोकमद्रगसु अखोइगी ओइनदि सिगी कॉन्फिडेंस अमा लै हाइबगी मवोंग उटपगी पोटलमा को हाइबदि सेपरेट सामांग्री कोई सेपरेट तौरे डिफेक्टो सेपरेशन है तारे अखोई मणिपुर से नोइगी मणिपुर नोइना मणिपुर हाजरगसु अखोइदी सेपरेट तौरे हाइबे मोंगदा अखोइगी लमदे नोइ लाकपु यारगै कुगाक तौबगुम्बा को समना सुम येंगसी हौजिकसी अखोइगी तंपाक्ता लेमिनरिबा मैतै पांगल सिंगना खरग चटपि याजरगसु खरग फुरगसु दुम चटपदि दुम यारी खरगदि दुम फुरई अदुबो अखोइ तौरे तौरे आदियाव मणिपुरदा अदुगा मैतै सिनलाउ सिंगी चटपि याद्रि मसिना मरम ओरगा इकोनॉमी दे काम सोलगे हाबसे दम खंबिरि को हादि मखा चटपि याबा सिंग चटदना फ्लाइट दम चटलिदना चलिएबा अदोगे नहान मक आदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लामी स्वचानपुर हान चटलोइ मथंग कंगलादा मुक लामी कंगलादा बिफम तवी आदस बिफम तवी माना अखोगी कॉन्फ्लिक्ट से लोसिनिंग तारबा एमिकेबल सॉल्यूशन म पुनिंग प तारगदी अखोगी एमएलए सु बोर्ड चटपियो तंबाकी एमएलए मखोगी सु पुबग लापियो सिदा करिगिनो लापिदबा प्राइम मिनिस्टर हम सपत कनाना करी हर खदो पुर सपता अदुइ बदक्ता मा लाकनी हाइदना नुमित क्यागी मतम नुमित क्यागी ममांगदगी सिक्योरिटी मेजर थमग्रेबा यामना सेक्शन थरंग याम एलार ओइन थमग्रेबा को अखोगी सिदगी समना इसिनो फुनरे खलसे आइगा अखोगी नुपासी खनरे खलसे को अदो दिन हगना थर्ड पार्टी मोने विचार तो मतमदा इबानी मक्से खुसोगदनगदबनेबा कद अपुन मफम अमदा अमुदा अमुहाइरम तौरगा तौबदुदी यारोयबा अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिसो
marai ani long pot am lei ri sida masi khun yam section se na phom tho eba makhoi gi asa kairam dong ma liga na khun lai tho le budi yaroi makhoi gi asa makhoi di asa kairaga su adi tongan ba dimanam lakpe ha makhoi gi pandam natrag atopa dimanam lakpa su yai maduna khajik tang tor pasi da phawda manipur ke yam sokhrage atopa dimanam lagadi khoi kadai phawba thenam ngam modage akhoi gi state forcing se maitai ngak na bana teba Manipuri and Manipur ngak na bana ba khoi state forcing se aduna phawu yarakta dana khoi gi youth myam khulai pa thola abane matang se aduna hadi government india na hairam report se tasengmak akhoi yam thajing lete marai ani longi haiba simi dai taseng thamjage aduga makhoi gi demand so makhoi gi dream se kaire ga na khona tarai lek thokpadi madudai khoi वे अतोप प्लानिंग मयाम तोरम बे याय न तोरम गनि खाली मरम दि गनदा हिस्ट्री सेमदो पो पोरे ग सो नतगा यस तोंगान बा हिस्ट्री की लाइरिक्सिंग हाइ तारे मयाम सेमतोक्तना मदुगी अदगी तोंगान लाइरिक्सिंग मै हाइ आर्टिकल 239 जी याम कन बेस तोई दैट दरन जॉर्जी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट हु एक्ट्स थ्रू एन अपॉइंटी एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर गुमन तोबने अदो मसिदा पुदुसारी नतगा सिक्किम लद्दाख की सिस्टम दा मोइना इंडियन टेरिटरी की ड्रीम दु लेत्रगसु वन डे सही आफ्टर 50 years आफ्टर 100 years कुकी लेन अमगी ड्रीम दुदी मोय दि प्लानिंग दि सोइदना तोरम बयाय लोना पंगथरगा तुमिना दि लेरम है बाफम दुनी ओके मथंग दम लासे वजारी को कमाइन थमिरिंगे सी मियेंग हिदा सही आइडिया दुदी सही मांग बदि लेररोय वाखलोन दि मोय छागलम माखल दि मांग लेरोय मोयगी मंगलान दु काइथरे हारगसु मदुगी मोयना आइडिया अमा थमिबा इवन थमजरी सिनी ग्रेटर मिजोराम की वाखलोन लाख मतमदा तखोगी यूनाइट ओइना कुकी जोमी मार पाइटे वाईफाई अमदि अतोप फुरुफ सिंग हाइतारे मोगी पुनजनबा होय सांतना बदि हाइबिरी मोय मरक्ता थौरी सिंग नबि जिंग हाइना बदि लेरमबसु याय हाइबे याय हाइबगी वाफम फोटो एदबु कुकी जो कम्युनिटी की सीएसओ सिंग नदी कमाइन तोरन थम पुनजल लकांदा हारिबा मंगलांदो करी निमित मफांग दगे हाइबसि मोय अंक होलगा सोइना लेरमने हाइबसिति यामना दुम सिंगनरगा लेबा वाफम नि ओजा रिकु करमाइन थमिरिंग मियेंग हिदा अखोइना हामबदा खन्नबा यारिसि कुकी जो कम्युनिटी ने हुजिक सिजनबी को कुकी जो कम्युनिटी होय फरे सिजनरसी मखोइना मखोइगी ओइबा लम अमा अखोइगी बर्थ प्लेस नि अखोइगी कुकी लेन नि हाइना डिमांड तोबो होरकपसी करम चही दगी तोबो होरी चही चनी सुरब्रा चंगा सुरब्रा चतुक सुरब्रा लिसिंग अमा सुरब्रा सुमनतगी मखोइसे ब्रिटिश पुसलखरब मतुंगदा मखोइ लाब मतुंग अदु बहुबदा इवन 1960s की 70s की अदाय बहुबददी कुकी जोगी अखोइगी कुकी लेन की ओइबा मंगलान गासे अखोइ कैसु तारमदे अदुगा होय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अदगी हेन कॉन्स्टिट्यूशन पीनबगी हाइदि मोइगी ओइबा खुदोंग चाबा मयाम फंगनबगी डिमांड तानबा अदुमा मयामदि थेंगगी अदुबु तोखाइबा मणिपुर की अपुनबा सेक्टमदगी तोखाय खाइदोकनी का है वाफम जे मकोई मंगलान द लामदुइसे कर्म मतम द लामगदगी हैदा अखोइगी पीएस हाउकी इबा लाइक टू द यावरे हाइबने से 60,000 है मखोइगी असोमदगी म्यांमार दगी हुंटा फोर्स न तांथोरखिबा 1960s की मतम द तांथोरखिबा मखोइ म्यामदुना पुंजला कांदा मखोइसु मखोइगी लेभम तारुबुदा अखोइ तासिंदबा यादे हाबा वाफलोन उमखक्ता सेंगलकपा अदुगुंबा माइग्रेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स दुना अखोइजी नोंम नत्रगा नोंमदी अखोइ मफम नते न तांथोरखपा यायना खनबदगी अखोइगी ओइबा लेन अमा लेजिटिमेट लेन अमा अखोइ तानफम थोइ काइना तानबगी वाफम अमा लेगिबनिना हुजिक ngarang maktada India government understand tawdaba nate India gi leiriba intellectual sing understand tawdaba nate Manipur gi leiriba indigenous community kunthra ga mari kunthra manga se tongan leiminari basina akhoi masen gi marakta punna matam sanga dagi hingminari abase masigi se understand tawdaba nate aduna hairiba khoi gi punna leiminarak pa sing sigi di apunba Manipur chakutpa Manipur mangthaba Manipur thabak ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕ ꯚꯦꯅꯝ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯨꯠꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ
ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯨꯗ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯨꯗ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯥꯡꯒꯤꯜꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯨꯗ ꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯤꯒꯥꯏ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯤꯒꯥꯏ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯅꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯐꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ तांथोरꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯥꯎꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯧꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯥꯟꯒꯗꯧꯅꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯩꯔꯁꯤꯅ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯦꯂꯟ ꯁꯥꯜꯍꯟꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ngarang BL Santosna akhoi kanoda chatpa matamda kano piroi separate administration gi wafum khana ningai leite yam thaganingai ni sathin thagalle hoi adugi mamangda akhoi gi Tripura amadi Manipur ani si merge tawkibanina masigi sida bifurcation tawba natraga state tukai tawbagi wafum leite abagi India government gi understanding clearly state tawbase masi akhoi yamna akhoi gi nungai ba nungai nungai si karigino akhoi history understand torokpa international law respect torokpa akhoi culture kano ulakpa akhoi identity masak khangbirak pase sidai sida akhoi se protection amadi later braina khalubai wane ba tawdabu June 18 ko June 18 the thokiba thoktok 2001 gi madudai de hekta assembly mai chai bani political party gi office pudimak mai chai bani adubo wahi amada hairiba wahi ahumdo withdraw tawre haba numit tugin nungdangda lambi sorok sit thawal gyam chonggi gi thaban ji akpani chongi ji araure bombula tha harau bosine hekta harau bosina irang dugi manungda makhong kakhiba nupi irang dugi manungda sigiba khoi kunma thoigi punsigi wafam moi imung manunggi lehoriba wafam irang duna maram oirakanda irang du kari thogi na su panabatai maram oirakanda chana thaknaba leitadana adegi sok khut tawdana suba noma phangidaba awaba chaitheng moina harauribase aigi inaunupa aigi iyamba aigi ipuroiba aigi isha singdugi kathokibaduna haraubani ko haina haiba khaknatana madai kano tawraga leibada mayamduna thaban jongdana haraudana hekta bomla thadana tawgiba potto maduna ngasi su madugi chaitheng loidana hoji khakta nongna hugaleidune hainingi wafamdi hairiba potsi akoida phai thagatningai ni akoigi oiba pot amakakta akoina tanjaba pot amakakta moina masakhang birakpa identity gi wafam culture gi wafam unity gi wafam Manipur gi leijaramba 2000 years of history ai bagi warini masigi pot leijaramba sigumba mayam sigda sakhang lakpa masi kaiba yaroi kaiba sida yamna interest lork pasidi akoi pukning da chauthok chaningai ni tawbudabu maduna maram oirakanda akoi celebrate tawningai darkar leibra akoi masen gi marakta leiriba relation di kamdorige sidi khoi yengabra yes azari ko adugina khoi breaking matungda thamanjani madi wafamdo adu questionable oiba poni aduni aina ngasai ma breaking matungda khoina preparation kari tawre khoi harau lei thokada haibase break matung thambiba adu break ma mangsina hojik si another moina dream kai ba community na kari planning torong ga de haibase ne ba khoina aham tajaningi se okay hojik aina mapandagi lakpa cookie singna samne ta haijarage illegal immigrants ne na khoina hariba adugi moi masana yariba moi masagi lalhubani hariba singdugi leader ne iriba 60000 in 60s 60,000 in another 80s 88 ki parada changiba mayam do adugi mayam duna settle tawraga adugi wakalon aduna moigi leibam je nongona targa nongmadi moise tanthorpa yai hena adugi apprehension leiba singduna di phanayam na lakha harasu moi ama natraga ama
crime ama natraga ama adagi khoi gi lebak sida ama natraga ama thugai na bo honara kada Manipur sidagi makhoi gi oiba machet ama khatang pham ma chan grabina khoi tum ma bok di chan gi na lang na bo honara pasidi lepoi aduna India government da tawgada thakti hujiti recognize torna moi de party ba nongmai lokhalo moi de tongnari ba suspension of operation lokhat piro moi de license bok bibiranu kayo na moi nongmai kapa da mi de kapa kanghu ne moi se masa protect tongna ba tawna te ba aduga gang sembi ba tokpiro gang haijage suspension of operation da leriba loop sing se masa mayam se moina loina punjan birga kumjal laga gang oina sembiri bani madugi pottu ma tokpiro adu tokpiro matamda Manipur da shanti gi pot che lakani adu natte gaidi another khoi ngasi May 3 sida moi kan togremna sidagi hen strategy phatawa kano lan ama tausi kana sem sarambagi thabuk su chatharam e to bongo sabai masa to ni ba chathan danabagi damakta high illegal immigrants sing maru ina harwada India government na khwaidagi su pamna toriba sigi wafam adagi illegal immigrants ki hujik issue ori bini Pithrivi pumbagi ori bini illegal immigrants se Trump vote car is illegal immigrants kare bini adugi India is illegal immigrants am so serious issue am khakne kari gi damakta Manipur da leriba illegal immigrants sing je moi tak thoi do bagi manum lege ba serious on load de manum kari gi no ba serious oina low da bagi maram kari gi no low ra gadi kai do bagi low thoi do no tanthok pi gro akhoi gi leriba akhoi gi kano mayam se nigi je na chi in na chinga lehel biro natragadi Manipur se ngasi budi BJP na panba adagi understand tawbani na tore another generation ama government ama lakma tamda maduna understand tawdu khina watana mu convince taw kidana Manipur se thugai da ba yade hai bagi tangkak kaya tong tangkak ka thugai na bagi hona bagi saruk kudi let us settle this time drive out all those ko akhoi illegal immigrants who are walking strolling on the roads with guns and the bayonets tawriba misam de bisa khari bising se makhoi illegal immigrants Indian citizens nattaba sing se masi tanthok bigro natrigadi khoi so se amukasu create torkani musumi torkani amukasu halakani okay adai da sidai da ngai gi oja kanona su habi gi ba akhoi gi amina su habi gi ba anti valley adigi sandana tham anti valley gi wakhalon se dum sielaga dum kokpa nataba kokpa natana dum laiba aduna maram warkanda lambi dis sa musai amina su thambiri maitai community di satpa yare matha loi chalere akhoi gi maitai pangal community di phuru ju phuna khara di chali sibo bodum phur ga sai dum phangi hai tare anti valley gi wakhalon se adai community hariba community da dum lairabra hai wa phuna adai di kari opinion bibine gi sa hujiki thoiba lansida sandokriba akhoi gi propaganda se maitai amadi kuki haina pot ama sandokhraba ne ko sandokri sina maram warakana maitai haba amaga kuki haba amaga lebsne any maitai se kamai tawge da sidai sida moi attack tawgadabani haibagi plan je tawdaba mafam da su tawhallakanda for example serogi areas in sida matamada kuki village in the maitai ne attack tawgide maitai village in the kuki ne attack tawgide however after some time mi khara laga instigate torga tawhallakana namdana tawhanbagi chanabi leikhe ko aduna hujiki potsida main oina panganju adagi kanos maitai su adagi bamun su adagi kanos su akhoi aimol su adagi maring su kari su loina akhoi hande indigenous sing siga loin khatnurudi masida loin taina stationarudi moi lebi yaroi se moi phajana moi plan to khangne khangani na kamai to geda majority ori si khatang da taina raga asina ma na settling gi ma gi geographical factors si yeng kanda swai de take to kanda mayam si loina khana na bagi hojik hawani hojik pangal ga maitai gi marak ta su khana na ba injali je kana na injali hai matamda hairiba kano sing sin injali ne ba illegal immigrants sing sin kai gi no bada moi gi transporter ne ba half of the transporter are pangal half of the transporter are maitai ko half of the transporter are another community moi ne listen na tori ne ba ana masigi pose moi nuksinan gi tar ga di moi pot to kai ne na khoi je thugai na ba sin na rak pa ne sini lady pote